Kidam tang phai kuni ni phai inquire clear ni Dillai police station ke parlo along ihum Tata Yodha truck Kanghu bagtrok bang photum aphan raikom sai khatum pen kinepdun long Birta kelong duna tenke bagtrok bang photum chelangsi ihum Tata Yodha truck Dillai hawara lompen inghu ponlo Bangso lampen raikom sai khatum ritar lipsi bagtrok Kanghu bang photum aphan nep ing nang long lo Bangso long raikom sai khiari den kaching nang check bagtrok atuma men lake Jiabur Rahman Karitang Abdul Kalam Asopo Karoyoni Hojai district asor Iqbal Hussein Abdul Masir Asopo Signal Bazar Dimapur asor Tilok Biswakarma Mon BH Biswakarma Asopo Signal Bazar Dimapur asor Sahabuddin Aminullah Asopo Doboka Hojai district asor Farooq Uddin Yasim Ali Asopo Jayanti Bosti Hojai district asor Lapen Waludin Rahman Misiruddin Asopo Lanka Hojai district asor pusi pangthek pon Lapen case number 19/22 U/S 392 IPC pabon ponsi bagtrok tumaphan nep ingnang ponlo Bokajan penanan terang Karbiang long live